Svako ko je imao sreću da slavi Božić sa dedom i sa bakom, znači ostaće zauvek privrženik svome rodu i svome Bogu. Jer lepota ovoga praznika zauvek se useljava u srce i nikada ne izbledi. O Božiću, jednom od najkomplikovanijih, a kako kaže pravoslavlje i svetosavlje, najradosnijem prazniku, najbolje su i najdublje pisali profesor Veselin Čajkanović i sveti vladika Nikolaj Velimirović. Oni su pokušali, ali teško da su dostigli sve modalitete, sve vrline, sve lepote ovoga praznika koji je zaista komplikovan do mere koje se ne može ni sagledati, niti opisati u bilo kakvoj jedinici vremena, odnosno u bilo kakvom delu. Zanimljivo i lepo je što je naš Sveti Sava, znači uzimajući model iz novozavetne priče o Božiću, uspeo da sjedini običaje iz stare vere i novozavetne običaje i da to sve sklopi u nešto što se jednostavnom i pravom, potpunom reči, definiše kao svetosavlje. Sačuvano je mnogo toga što je krasilo nekadašnju staru veru i sve ono što je bitno, iz novozavetne prakse. Treba prvo znati i setiti se da je Božić u stvari podsećanje na to jedno čudo koje se dogodilo kada je Bog rešio da se očoveči, da bi je u jednom trenutku kasnije, zahvaljujući trudu čovek mogao da se oboži. To je osnovna ideja. Rođenje Hrista, spasitelja sveta, se obeležava na ovaj dan. Kako stvari teku svojim putem, jako je važno da se zna da se Božić slavi zaista u jednoj neverovatnoj lepezi varijanti i podvarijanti. Običaj se razlikuje od kraja do kraja, od zemlje do zemlje. A zašto od zemlje do zemlje? Pa zato što prema našem saznanju imamo uverenje da Srbi žive praktično u svim zemljama sveta, od onih velikih pa do onih najmanjih i najmlađih država koje na planeti postoje. A kao što se zna, svaki Srbin mora, kao što se kaže, zna se Božić da slavi i o Božiću da ima šta? Pa prase, I jako je bitno da se zna zašto prase, jer običaj je nastao negde u kasnom srednjem veku, u periodu pod Turcima, kad su Turci voleli da obiđu domaćine o praznicima i da se omrse, naravno onim što njima vera dozvoljava, a to je pre svega ovnujsko meso. Dotle su Srbi klali ovna ili ovcu, a onda su počeli da upotrebljavaju siroto prase da bi mogli da se odbrane od napasnika kojima je prasetina tabu. I tako to traje do dana današnjeg, pečenica je jedan od znakova Božića. Božiću prethodi šestonedeljni post, 42 dana posta, u ime sećanja na post koji je Isus Hristos preduzeo, svojevoljno, dobrovoljno, odlazeći u pustinju i tamo je 40 dana, proveo da bi se pripremio za sve ono što sledi, pri kraju novozavetne prakse. Dakle, vreme kada će on da
izađe u javnost, da propoveda, da čini čuda, i na kraju da bude, kao što znamo, raspet, pogreben, i da vaskrsne onako kako je to po pismu bilo rečeno, kako su nagoveštavali starozavetni proroci. Post je jedna od najneverovatnijih i najlepših i isto tako i najkomplikovanijih disciplina koja može hrišćane da zadesi, a treba i da se zna da postoje i stroga pravila, ali i pravila gde se o tim postovima, koji postoji 4 zapovednih, donekle mogu da izvedu i neka laka popuštanja, dakle da se učini nešto što svedoči na najlepši mogući način o čovekoljublju naše vere, dakle da se popusti kada su u pitanju deca, kada su u pitanju recimo bolesni ili trudnice. Idući ovim putem i pokušavajući da objasnimo šta je to sve važno o postu, važno je da se zna pre svega da je ovaj post božićnji jedan od najlakših, odnosno najlakši, jer to je vreme obilja, to je vreme kada je hrana u spremištima pripremljena, treba imati odnos prema tome da se radilo o poljoprivrednoj civilizaciji i odatle ističu svi običaji i da je to vreme obilja, dakle kada ne mora da se štedi što se čini u ona ostala 3 zapovedna posta. Riba je dozvoljena praktično o svakom vikendu, plus za vavedenje Presvete Bogorodice i za Svetoga Nikolu, bez obzira u koji dan padaju. Postni dani na vodi su, znači ponedeljak, sreda i petak, kada se ne uzima ni vino. Dakle, pričamo o načinu kako se posti u ovom laičkom, u civilnom svetu. Kod monaha je to sasvim drugačije, naravno sasvim drugačije na samoj Svetoj gori. Ja veliki grešnik na zemnom puti, ja ропщу, ja plaćuсь, Gospodi prosti. Završetak posta je Badnji dan. Dan pred sam Božić, znači dan koji je u našem, u Svetosavlju, dobio ime po glagolu bdeti, znači biti budan. To je Badnji dan. Dan kada se nekada u starini uopšte nije spavalo, znači u toj noći koja prelazi prema Božiću. Badnji dan je dan sa jednom čitavom sumom običaja lepih, znači počev od odlaženja domaćina na sečenje badnjaka, što je jedan poseban obred koji povezuje priču, znači koliko nekakve obrede iz stare vere, toliko i svezivanje za novozavetnu praksu, kada domaćin, i to najčešće u pratnji najmlađih članova porodice, muških, odlazi i uz jednu molitvu se obraća drvetu, koje će, znači, biti simbol ovoga praznika koje se seče obredno i donosi, najčešće i najlepše, onako kroz jedan bajkoviti prizor, znači kroz sneg donosi se kući, dolazi se i ostavlja se pred vrata. Kasnije, negde popodne, badnjak se unosi u kuću, na taj način što domaćin se ne javi, domaćica otvara vrata, pozdravljaju se,
običajnim pozdravima. Domaćica, čoveka koji unosi badnjak, obasipa pšenicom, u znak dobrodošlice, a on čestita praznik, čestita badnji dan, ulazi u kuću i unosi badnjak. I tu postoji čitav jedan niz obreda. Pre toga je, naravno, domaćin uneo slamu, u znak sećanja na to da je Hristos rođen u štali, na mestu koje nikako ne bi na prvi pogled odgovaralo božanstvu, ali njegovo uniženje, njegov pristanak da pređe u oblik ljudski je jedno samo snishođenje, odnosno pokušaj da se ljudima pokaže da se može biti daleko ispod običajnog dostojanstva kojima se oni ponekad i preterano kite. Ulazi se sa badnjakom u kuću, a zatim se badnjak daruje. U staro vreme, znači badnjak se kitio da bi u novo vreme to zamenila jelka, zimzeleno drvo, a naš badnjak, kao što znamo, pripada listopadnom drveću i to je jedna vrsta hrasta. U našim krajevima ovdašnjim, u Srbiji, potrebljava se najčešće cer. Badnjak se daruje, okiti, negde se premazuje medom, a zatim se nalaže na vatru. Naravno, danas je običaj u velikoj meri izmešten, zato što su drugačiji običaji stanovanja, više ne postoji ognjište kao što je bilo nekada, pa se nalaže šporet tamo gde postoji, a ako ga nema, onda se samo jedna grančica iznad pepeljare ili nekog finog suda zapali u znak tog obrednog spaljivanja. I onda kreću ti neki obredi koji idu uz vatru i idu uz večeru za badnje veče, koja je opet osobita. Na njoj preovlađuje jela koji su uvek postna, naravno, ali pretežno su jela od pasulja i od drugih mahunarki, a jedan osobiti hleb se mesi, to je takozvani kolač badnjački, koji se ne seče, nego se kida rukama, tako da svako od članova porodice, pogotovo u vreme kad su porodice bile velike, odnosno one zadruge, može da dobije svoj delić toga kolača. Večera se služi na podu, služila, na slami, i tada kreću lepe priče, o precima pre svega, jer sve je to što se dešava za badnje veče posvećeno precima. Čak se veruje da oni to veče borave zajedno sa domaćinom i ukućenima, da borave tu sedeći na slami i slušajući šta se o njima to lepo govori. I možda najlepšu sliku o praznovanju badnje večeri je ostavio Njegoš u Gorskom Vjencu, pa to izgleda ovako. Vatra plamti bolje nego igda, prostrta je slama ispod ognja, prekršteni na ognju badnjaci, puške prašte, vrte se pecjeva, gusle gude, a kola pjevaju, sunučadi đedovi igraju. Po 3 pasa vrte se u kolo, sve bi reko jednogodišnici, sve radošću divnom naravnjeno, a što mi se najviše dopada, što svačemu treba nazdravljati.
pre večere izgovara se božićni tropar, koji će se izgovarati, znači, sve tamo do negde bogojavljenja. Rođenje Tvoje, Hriste Bože naš, zasija svetu svetlost razuma, jer u njemu oni koji zvezdama služahu, od zvezde se naučiše da se klanjaju Tebi, suncu pravde, i Tebe da poznaju sa visine istoka, Gospode, slava Tebi. Na Svetoj gori je nešto drugačije. Znači, ne postoje ovakva široka lepeza, znači, običaja. Važno je da se zna da posle večernje službe se pristupa večeri, koja je skromna, naravno posna, kao pošto je tamo u odnosu na nas svaki dan posan, ali toga dana se iznosi na sto, znači, suvo voće, iznosi se tarama salata u samom Hilandaru. Znamo, po svedočenju oni koji su boravili o Božiću u samom manastiru, tarama salata se gradi, kako je to govorio stari hilandarski kuvar, od suve riblje ikre sa maslinovim uljem i limunovim sokom, i dobije se jedna fina pasta koja se maže na hlebi, čuveni, fini hilandarski, a uz to se služi, još i vino, odnosno voda za one koji neće da piju. I onda dolazi taj najradosniji praznik, dakle, ovi koji su prodeli noć, svečano se oblače i u uslovima gde je to moguće, znači u gradovima, selima koji imaju hramove, crkve, odlazi se na jutrenje, odnosno na liturgiju. Blagoslovenje si Gospodina učinja, opravdanje Tvoji. Sam prelazak iz Banje Večeri u božićno jutro na najlepši mogući način opisan nam je, pričajući jednom događaju, otac Mitrofan, hilandarac, a priča se odnosi na neke tamo godine, 80. godina, znači prošloga veka, kada su dvojica mladih ljudi rešili da dođu u Hilandar, putili su se iz Srbije, prošli običajnim načinom, jer je tada se putovalo vozom i onom zadnjim delu kroz Grčko autobusom, od Soluna do Svete Gore. Stigli su na granicu Svete Gore, već je padala noć, a onda, pošto nema prevoza u to vreme, do nekog od manastira svetogorskih, onda su krenuli pešice. Treba da se zna da od granice Svete Gore do Hilandara, znači monaških 9 sati hoda je neophodno da bi se savladala ta daljina, a oni su bili i nespretni, nepoznat teren i tako dalje, krenuli su i naravno da su zalutali po mrklome mraku, stoje padao sneg, što se često dešava na Svetoj gori, usput su čuli zavijanje vukova sa okolnih brda, potpuno priča ide ka jednoj dramatizaciji običajnog tipa. Oni dolaze negde u blizinu Hilandara, u duboku noć, iscrpljeni na kraju svojih snaga, znači sluti se ono najgore i u tom trenutku javljaju se božićna zvona sa hilandarske zvonare, koje ih praktično dovedu pred sam manastir. I naravno, cela ova priča dramatična se završava na najbolji mogući način. One ulaze u skrovitost, u toplotu manastira u kome će da provedu ostatak svoga života. Jedan od njih se, nažalost, otac Simon upokojio pre 2 godine, a drugi je u najboljem zdravlju, i sada je jedan od ljudi iz bratstva manastira Hilandara. Izbavila je si, radože
onda dolazi jutro. Ovi koji su bdeli, koji su čitavu noć proveli uz vatru, i budni, oblače se najsvečanije i sa delom porodice tamo gde je to moguće, znači odlaze u hramove na jutrenje, odnosno liturgiju, gde se posle završetka liturgije pričešćuju i dolaze kući. Oni koji su ostali u kući, oni se pričešćuju na jedan osobiti način. Sa pupoljcima drena se pričešćuju i sa malčice vina, jer to je u stvari supstitucija, zamena za pravo pričešće koje se odvija u hramu. Pre toga domaćica je ustala samu zoru i ona kreće da mesi česnicu, znači obredni hleb, obredni kolač, kako se to kod nas kaže, zamenu za slavski kolač, koji se sprema na osobiti način, tako što se u njega stavljaju darovi majke zemlje. Stavlja se jedan iverak od onog badnjaka koji je domaćin poneo iz šume, zatim se stavljaju zrna pšenice, kukuruza, pasulja, bundeve i tako dalje. I na kraju se stavlja novčić. Zavisi od toga koliko je porodica imućna, znači novčić može da bude običan, ali bude nekad srebrni, a kod imućnih naravno stavlja se i zlatnik. Ta česnica se, znači, pred božićni ručak lomi opet, tako da svako od ukućana dobija po komad od tog hleba, i u njemu, znači, odnosno na to šta je ko pronašao, nagoveštava se budućnost njegova, znači, praktično se predviđa kako će da bude. Naravno, na taj način se blagosilja čitava porodica, blagosilja se i Nova godina koja nastupa praktično sa ovim danom. Božićna trpeza zatim sledi, a ona je bogata, odnosno prebogata. Tada se iznosi pečenica i onda opet čitav jedan red običaja sledi, a pre toga, da ne propustimo, jako je važno da se zna da u samu zoru, u vreme kada je deo porodice otišao u hram, dolazi polaženik u kuću, znači to je zamena, supstitucija za one mudrace koji su došli da obiđu, da vide, da posete i daruju maloga Hrista, ona trojica mudraca sa istoka. On je taj koji će ući u kuću na naročit način, dakle, prvo najavljujući svoj dolazak u mnogim krajevima, jako bučno, uz pucanje iz različitog oružja, praktično se najavljuje, onda domaćica opet sačekuje, znači polaženika, to treba da bude u principu muškarac, neko od, kako se to kaže, čistih ljudi, znači ljudi koji su dobre naravi, ljudi koji nisu oskrnavili ljudski lik ni na koji način. On će da uđe u kuću i zatim će da blagoslovi domaćinstvo na taj način što će sa jednom grančicom badnjaka da po vatri prođara tamo gde vatre ima, a gde je nema, opet će da upali jednu grančicu i da blagosilja tako da koliko varnica bude, toliko da bude zdravlja, toliko da bude obilja, toliko da bude dece, i onda svega onoga što, krasi jedno domaćinstvo. I naravno, većina stvari se odnose opet na privrednu, poljoprivrednu civilizaciju, onu koja je ostala za nama. Onda se pristupa, domaćin se vratio iz hrama, sa delom porodice, i onda se pristupa
Božićem ručku, iznosi se pečenica i opet obredno se skida leva plećka koja će da ide polaženiku, ali to je dar osobiti za njega, a zatim se na trpezu iznose svi darovi zemlje, iznose se jaja, iznose se sir, razne đakonije, i naravno slatkiši, vino obavezno. Kad smo rekli dar, darivanje, to su običaji koji su u pričoj meri zapostavljeni, zaboravljeni. Treba da se zna da tokom božićnjeg posta postoje 3 jako lepa zaboravljena praznika. To su praznici koji se zovu detinci, materice i oci ili očevi. To su praznici koji na daljinu od 3 nedelje pred sam Božić, ili kad padaju uvek u nedelju, prvo su detinci, zatim su materice pa očevi, praznici kada se na jedan obredni način daruju članovi domaćinstva. Na taj način se to čini što se u dan kada se slave detinci, deca se vezuju, svezuju se, da li je to marama, parče kanapa ili neko malo uže, i oni mogu da se odreše pod navodnicima tako što će da plate na izvestan način taj obred odrešivanja. Cela stvar je zamišljena tako da se ljudi što više zbližavaju, da se povezuju, da se razvezivanje je ovde u principu jedan simbol praštenja, odrešivanja, kako se to govorilo u starom jeziku. Deca će da se odreše pod navodnicima tako što će da poklone nešto, deca koja su jako privržena porodici, oni će da pred sam praznik štede, pa će imati nešto novca, da kupe neku sitnicu, druga deca će napraviti igračku ili crtež, a oni koji nemaju ništa će jednostavno obećati da će biti naredne godine jako dobri. Za materice vezuje se majka, odnosno ženska čeljad toga dana, i oni se isto odrešuju različitim poklonima, pre svega deci, a zatim i ocu. Očevi su praznik poslednji, u ovom nizu, koji pada u poslednju nedelju pred sam Božić, kada se očekuje da otac bude osobito široke ruke, na taj način će se odrešiti, što će pokloniti primerene poklončiće, pre svega deci, zatim supruzi i tako dalje, svim članovima porodice. Na Svetoj gori Božić se proslavlja opet drugačije nego u našim krajevima. Proslavlja se posle liturgije, se dolazi za osobito bogat ručak, bogat u odnosu na skromne trpeze monaške. Toga dana, posle molitve i blagoslova obeda, koje je činio iguman, iznosi se na sto, čitavo jedno obilje, počev od riblje supe, ribe na različite načine pripremljene. Posle tog bogatog obeda iguman obično poziva čitavo bratstvo na, kako se to kaže, čast, kada se u nešto intimnoj i opuštenoj atmosferi razgovara o onom tamo svetu iz koga su oni otišli, i onda se monasi sećaju svojih porodica, lepih anegdota
priča o svojima, i o toj toplini Božićeg praznika koja je na najlepši način urezana u srca svih ljudi, u ovom slučaju monaha. Treba da se zna da od Božića pa nadalje sve do Bogojavljenja hrišćani se, znači pravoslavci, pozdravljaju sa Hristos se rodi, a odvraća se sa vaistinu se, odnosno zaista se rodi, i tako to traje, i traje to sećanje i podsjećanje, na najradosniji, najlepši, najsvetliji praznik, u našem svetosavlju, odnosno pravoslavlju i naravno najšire u čitavom hrišćanstvu.